ja me tulime koeraga jalutama ja Jason näitab teile autosid ka. You wanna show them the cars? This is where we keep our luxury cars in the weeds. The private parking lot. It's a field full of Jaguars and Land Rovers that nobody wants, but they made them anyway. Sealt tuleb Jason. Derek, Tere! So what have you been up to? I've been working today. Wow. Very hard. Really? Yes. Wait, come here, dog. Meie tehisjalaga koer või uuesti ehitatud jalaga koer ei ole nagu armid näha. See oli see, kus ta lihase ja jala siirdumist tehti. So what happened today? We got a parcel today. Ooh, that's great. It was great. So what was in the parcel? Wow. There was a picture of a toilet roll Ooh. that was €2 million Wow. that I'm going to put on my wall. I'm going to buy a lovely frame, a golden frame, and I'm going to put it in my bathroom. Wow. There's a cautionary tale, don't use too much paper. Okay. And there was some weird chocolates that were made out of rum and dust and tightly packed into some Like kind. candy, you mean? Yeah, they were weird. They were weird to eat, but when you'd eaten them and got rid of all the dust out of your mouth, they actually tasted really nice. So you wanted another one, and then you remembered that they were just made out of rum and dust. They were very strange, Kirju koer. but I will eat them all. Kirju koer was the one that he's Yeah. talking about. And I got some blueberry chocolate, which is my favourite. So thank you very much for my blueberry chocolate. It might make it to, what day is it today? Wednesday. So we might have some left at the weekend. So if you send some more now, not tomorrow, now, then it might get here before it runs out. But thank you for that. That's terrific. Thank you. Okay, cool. And there was some other chocolate. Help me. Maia smoke. Yeah. But I got the first bit right. Yeah, you did. Yeah. But I don't know what they are. Apparently I found them indifferent last time, but I shall try another one. And I'm sure I will love it this time. I like them. Oh, well, I won't get any then. But Okay. thank you for our box. It was very kind. Thank you. Selgus, et me ei saa siit Jaaguride Land Roverite surnuaiast ehk siis parkimisplatsilt ära, et siin ei ole teises otsast läbipääsu ehk et me kebime tagasi sinnapoole. Me kodu on seal tööstuspargi taganukas ja seal on meie künkad. Nii et me lähme jalutame siis tullud, et sama torgab tagasi. Aga ma tõesti arvasin, et sealt tagant läheb kõnnitee ka, aga need on kõik kinni pannud. Whose favorites are these? They're mine. Am I gonna get one? Nope. Ja siis me saime ühe pildi, mis on üleval korrusel, see tahab selle oma vanni lõppa panna. Ja siis on kõik väga hästi. What's the face? Can I have the phone so I can show you face? Do the face when you're eating the candy. What's with the face? It's like dust that's sucking all the moisture out of my head. Yeah. And then once you've dealt with that, it's actually really nice. But this stage of it is not very pleasant. You're weird. You are weird. I'm just left with like this kind of chewy, moisture-absorbing dust. But now, a really pleasant taste all around my mouth. Hommikust! Jay magab, ma mõtlesin, et ma näitan siit oma kontorist, eks siis eluda diivanilt, mis me siis eile saime. Ma tegelikult filmisin eile ka seda, mis selle paki sees siis oli, aga kahjuks
tundub, et ma olin pannud näpu või mis iganes sinna kaamera silma peale, igatahes seal mingid rüngad. Nii et kasutan juhust, Jay magab. Oota. Koera panin õue kinni. Vaatab see kurva näoga. Ma näitan ühte asja veel. Selline asi. Vaata, ma ei tea, kuidas see valgus saab. Poop freeze. Meil koer armastab, kui ta saab rebase junne või midagi sellist, siis ta aegalt sööb neid või siis ta pärast on kõht lahti. Absoluutselt mõttetu asi. Mitte midagi see ei küüri ega külmata ära. See, mis koerast pärast välja tuleb, see jääb mu millimeetrise muru lapi peale konkreetselt täpselt sama rõvedas formaadis, nagu ta enne oli. Ei ole vaja aasta. Mõttetu. Aga ma näitan seda kasti. Nii. Ja siin on siis meie paakikene. Vaat selline. Kohe näitan, mis siin sees ka oli. Nii, siin on siis meie kast. Siin on mu kohv. See on oluline osa minu hommikust. Muide, see on mu lemmiktass. See on piisavalt suur lähker ja siin peal on Shakespeare'i teostest Shakespeare'i solvangud siis. Ja ainus inimene, kes seda veel on kasutanud, on minu vend, kes juhuslikult on ka selle naise abikaasa, kes selle paki mulle teile pani. Nii, siin on õunad, nagu sa näed, neid on juba natukene vähenenud. Mulle meeldivad kuivatatud puuviljad, aga siin, mis müüakse, on hästi magusad. Need on ka vist suhkruga, kuigi silt ei ütle magusad, aga siin, mis müüakse, on sellised, et õunamaitset enam ei ole, on ainult puhas suhkrumaitse. Nii et ma sain õunu. Siis on meil komme, siin näeb kommipaberid ka, sest et osa komme on juba ära söödud. Siis on meil siin šokolaad. Need on Jay ehk siis Assiku vaieldamatu lemmik Eestist on mustiku šokolaad, on Frida õlu ja kahjuks siis riberestorani leib, aga riberestoran, nagu me kurvastusega lugesime, paneb oma uksed kinni. Vot, ja siis on meil maiuspala, mis läheb alati loosi ja on väga nunnu. Vot nii. Ja sellised toredad annikesed siis saabusidki meile Eestist. Ja see on väga nunnu ja meil on väga-väga hea meel. Aitäh!